Rim i Salona nisu samo dva grada, već i dvije različite volje. Jedna koja hoće mir, tako kaže. I druga koja hoće rat, da bismo uspostavili mir, tako kaže. Ja nikada nisam volio taj mir, Salome. Mole se Isusu, osporavaju Jupitera. Te njihove molitve, one su u meni oduvijek izazivale navale bijesa, mržnje. Bili su sumnjivi, onako, bez oružja, ali ne plaše se. Moja žena oduvijek prva zaplakala kada bi vidjela kako kršćane muče. Ja nikada nisam dozvolio da me kršćani provrate. Ali ipak, sada, taj Isus, trujam, meni izazivaju. Moram pristati. Zazivaju poštovanje.